ni muri BMA mwayibonye kumwe n'abandi bantu babiri baberewe kabisa ibintu by'uyu munsi ni ibintu bidasanzwe gose ni Sadbi na bebe wiwe very nice Sadbi ni sawa namwe nanje meze bebe nice it's so cute thank you Sadbi wallahi muraberewe cyane wambariye amafaranga ngahe nambariye presque 600 euros 600 euros ni kubera BMA gushanga warasanga wipfuse yisire ngene muhira ni kubera kwanza urubanza najemwo naguze shopping urubanza rukomeye BMA nabona namwe ko ari ibintu byiza cyane cyo gituma twaje tubyiteguriye yes very nice nawe wambariye amafaranga garo kurura uraberewe vraiment uraberewe bakunda bire neza wambariye ngaye kubera ku mutwe gushaka ukirato nzi yuko nambaye bizimvye gusa so ababizi barabibona yambariye bizimvye gusa ababizi abitabara batabitabara nta kundi wambariye nawe BMA gusa nambaye kugira mbegwe nko vyama bien sûr yeah Yesinukira ko abenshi bavuze ko bahaye agaciro cyane BMA baje bambaye muzimvye cyane kubera BMA na kahe gaciro namwe muha BMA gaciro d'abord kwanza twababwiye je kuganya nabwiye kwanza inyambaro style na gaciro gakomeye presence na support yes BMA ukuntu bimeze biteguye gute kuri Sadbi ça uravye ukuntu winjiye kuva hariya gushika ngaha biteguye gute c'est la première fois ndabibona n'ubwa mbere no bivuga kuva ntangura umuziki mu Burundi arabivuze ngo ni ryambere kuva atangura umuziki abonye ibintu nk'ibi mu Burundi mbere nawe nuko nyene bibonye yeah of course it's the first time wahakuhaje ingana gute abantu babiteguye urabona ko music industry abantu bariko barainvestisamo amafaranga bariko barashimwa amahera yabo bivanye na attitude bana ni gihagararo babona ku baririmbyi naho bageze nukuvuga yuko turi generation saba cyane ku igihugu kikorera ibintu ariko ahubwo twe dukorera igihugu cyacu biraboneka ko aba investisseurs cyangwa bateguye iki kintu biyumvira cyane ku gihugu cyabo no kubaririmbyi babo ni ikintu cyiza cyane kandi duteye intege yes Sadbi urumwe mu baza guperforminga kuri stage performance yawe imeze gute par rapport ya izindi zari wahora ukora stade za BMA naje ngaha nka competition ama performance nayo irimo nibaza yuko nza performinga selo n'igiciro n'agaciro ko ka hano kivyo nabonye ukuntu ninjiye n'ukuntu nabisanze ndabaha ibintu bikwiranye yes kandi bashimye cyane ku interview murakoze merci very nice